ciza kuri mwese aho muherereye mwe muri masaha y'igitondo ndetse tunifuriza abari masaha y'ijoro bari mu bihugu byo hanze ijoro ryiza ndetse no gukomeza kugubwa neza murakaza neza hano kuri Kabara TV1 urubuga rwanyu rwagizaho amakuru y'ukuri turi mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki 2 z'ukwezi kwa 12 2025 muri studio za Kabara TV1 rero nk'ibisanzwe ukaba muri kumwe na Nkomezi James tukaba tubageza amakuru yibera mu gihugu cacu ca Kongo ndetse no hirya no hino mu karere muhawe ikaze rero muri iki gitondo kugira ngo tubane makuru akurikira ingabo za leta Kinshasa sagabye ibitero mu masaha ya mu gitondo mu duce dutandukanye two mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ariko rero kaduherere mu misozi miremire ya Haut Plateau cyangwa se akarere k'Imurenge ho misozi miremire ya Minembwe abantu bakaba babyutse neza nta kibazo uturere dutandukanye imihana itandukanye abantu bakinguye amahoro mu marembo atandukanye ibirindiro byatwirwaneho bikaba bimeze neza nyuma yaho muri iki cyumweru gishize habayeho ibitero bitandukanye by'ihuriro rya leta Kinshasa ndetse hamwe n'abafatanya bikorwa babo aribo igihugu cy'u Burundi ndetse na Wazalendo bakaba bakomeje kwishimira ibihe byiza by'umutekano bafite batigeze bagira mu myaka 8 ishize nubwo hagiye habaho ibitero bitandukanye byagiye bikoma mu nkokora umutekano wa MRDP twirwaneho ndetse n'iza Sarambwe ariko kuri ubu bakaba bagihagaze neza kandi barindiye umutekano abaturage mu buryo bukwiriye. Reka rero tugaruke ku bitero byabyukeho uyu munsi mu bice bitandukanye byo muri Sud Kivu. Rero ni nyuma yaho ihuriro rya leta Kinshasa muri kwera rwo kuri uyu munsi kuwa kabiri saa 9 z'igicuku ryongeye kugaba ibitero ku binindiro bya ARC M23 bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Amajyepfo kuko byemejwe na coordinateur wa M23 Bertrand Bisimwa ibikorwa byafashwe nka violation y'amasezerano yo guhagarika imirwano CCLF. Ibitero bikaba byagabwe mu bice bya Katogota, Aziba muri Haut Plateau, Kasika muri Mwenga, Chivanga muri Bunyakiri. Bisimwa rero akavuga ko iri huriro rya leta Kinshasa ryahisemo kongera gufungura imirwano kandi mu buryo bwagutse ziga bitero byinshi icyarimwe kuva amasaha ya mu gitondo. M23 ivuga ko nubwo yagabweho ibitero ku mpande zitandukanye yagerageje kwitabara kandi igikomeje gucunga umutekano w'ahantu ifite mu nshingano. Bisimwa yabigarutseho mu butumwa yacishije ku mbuga nkoranyambaga avuga ati ingabo zacu zirimo kwitabara nta kwinjira mu mirwano kwacu twirinze kandi tuzirikana umurongo wa politiki watanzwe wo guhagarika imirwano. Ibitero bikomeje kwiyongera mu gihe impande zombi zahoze zivuga ko zishigikiye gushira mu bikorwa amasezerano yo guhagarika imirwano. Gusa imirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo iracari hejuru ndetse abaturage bakomeje gutabaza kwera umutekano ukomeje guhungabana. Reka twerekeze Goma aho umuyobozi w'ihuriro AFC M23 Colonel Nanga yatangaje ko adateze gutinya inshingano zo kuba perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe abaturage babimusaba cyangwa igihugu kibikeneye. Ibi yabivuze mu kiganiro yagiranye na SBS News mu cyegeranyo cyerekana ko ubuzima bwifashe igoma nyuma yo kugenzurwa n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23. Abajijwe mu kiganiro n'umunyamakuru wa CBS niba yifuza kuyobora RDC, Nanga yabanje kwitondera igisubizo ariko akomeje kotswa igitutu n'umunyamakuru yamweruriye magambo ati ndi umunyekongo ufite uburenganzira bwo kuba perezida birashoboka kandi nabyakira nk'inshingano. Ubwo umunyamakuru yakomezaga amubaza ati none se umva ushobora kuba perezida w'ahazaza ha RDC, Nanga yazunguje umutwe yemeza mu ijwi rituje yongeraho ati ndakeka ko ibyo ari byo ko uri kuvugana perezida w'ahazaza ha Kongo ku birogo bya leta Kinshasa ko AFC M23 ishigikiwe n'u Rwanda. Nanga yabihakanye yivuye inyuma aravuga ati nta bufasha na bumwe duhabwa n'u Rwanda, turabanye Kongo kandi turwanira impamvu zacu. Yavuze ko ibyo birego ari uburyo bwa leta Kinshasa bwo guharabika AFC M23 nyuma yo gutsindwa ku rugamba. Ati ibi ni ibinyoma bya Kinshasa nta n'imenyetso bafite, iyo batsinzwe ku rugamba batangira kuduharabika ku byaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu byakunze gutangwa n'ibinyamakuru mpuzamahanga ndetse n'imiryango ikomeye. Nanga nabyo yabiteye utwatsi aravuga ati ndabihakana burundu, ibi ni ibinyoma
Nanga yavuze ko mu bice AFC M23 igenzura cane mu mujyi wa Goma ubuzima bwasubiye ku murongo, abana basubiye ku mashuri, ubuzima bw'abaturage bwaragarutse n'umutekano urahari. Mu kiganiro cakozwe tariki 27 z'ukwezi kwa 11 i Goma, Nanga yongeye kugaragaza icyerekezo gishya cya AFC M23 avuga ko ishaka kugeza RDC ku mahoro arambye. Yavuze ko igihugu gikwiriye kugendera ku mitegekere ya federalisme, aho intara zigira ubuyobozi bwigenga bushingiye ku itegeko nshinga. Yasobanuye ko intego yabo ari ugutanga ububasha ku ntara, kwirinda ko igihugu cegeranywa cyangwa se kiyoborwa n'umutegetsi bwa Kinshasa gusa. Kuzuza icuho c'ivangura n'akarengane byakunze kugarukwaho mu bikorwa bya leta ya Kinshasa. Ati icyitwa RDC uyu munsi kigomba guhinduka Republique Fédérale du Congo, nico cerekezo cyacu kandi ntidutinya kubivuga. Nanga asanzwe azwi nk'unenga imiyoborere y'iki gihugu, akavuga ko AFC M23 igamije kubaka inzego zikomeye zirinda ko abayobozi bo ku rwego rwo hejuru bagundira ubutegetsi bw'umwihariko abi Kinshasa baryamira abandi. Kenshi yagiye agaragaza ko intego yabo ari ugusubiza RDC ijambo mu karere no ku ruhando mpuzamahanga. Iyi nkuru tukaba twikesha Minembwe Capital News akoreho twayikuye. Reka twerekeze i Washington nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa White House, ari byo biro bya Perezida Donald Trump. Ivuga ko Perezida Donald Trump azakira abakuru b'ibihugu u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo tariki 4 z'ukwezi kwa 12 i Washington DC, aho bazasinyira amasezerano y'amahoro igihe kirambye. Tukiri Washington DC ubwo hazasinywa amasezerano y'amahoro hagati ya RDC ndetse n'u Rwanda. Iyi nkuru rero dukesha Ellen Kampiri. Kuwa 4 y'ukwezi kwa 12 Perezida Felix Tshisekedi wa RDC na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bitezwe i Washington mu muhango wo gusinya amasezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi. Aya masezerano nk'uko byatangajwe n'impuguke zitandukanye yagizwe mu ruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubwo inama isobanurwa nk'iyongera ibikorwa byo kubaka amahoro. Bamwe mu basesenguzi babona ko kuri Tshisekedi ari n'undi mwanya wo kwifotoza no gukora politiki y'amashusho. Ibyavuzwe na Tshisekedi ntibiri mu masezerano. Iminsi mike mbere y'inama, Tshisekedi ubwo yari mu kiganiro n'abanyekongo baba muri Serbia yavuze ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri RDC kugira ngo amasezerano abashe gushirwa mu bikorwa. Ariko nk'uko byemezwa n'abazi neza ibirimo, iyi ngingo ntiyigeze igaragara mu masezerano. Ni ibintu bamwe bita inkuru ikoreshwa na guverinoma mu kuyobya abaturage b'abasivile. No mu kwezi gushize umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yavuze ko Tshisekedi adashobora kujya i Washington adafite ikimenyetso cy'uko ingabo z'u Rwanda zasubiye inyuma. Ibi nabyo nk'uko byemezwa n'abakurikiranira amasezerano hafi ntabwo birimo. Abasenguzi bemeza ko leta ya Kinshasa ikomeje kongeramo ibintu bitari mu masezerano mu rwego rwo kubura ibisobanuro bifatika bibereye ingorabahizi imbere y'abaturage. Abatavuga rumwe na leta nabo barwanyije amasezerano. Abo mu ruhande rutavuga rumwe na leta barimo Martin Fayulu, Denis Mukwege bamaze kwamagana amasezerano ya Washington DC, by'umwihariko ingingo isaba guhashya no guca burundu umutwe wa FDLR umaze imyaka myinshi uvugwaho ibikorwa by'ubwicanyi n'ingaruka za jenoside. Guhera mu kwezi kwa 7 Kinshasa ntiyashize imbere ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano nyuma y'uko ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'impande zombi ubwo basinyaga mu kwezi kwa 7. Nta gahunda ihamye ya politike yishyirwa mu bikorwa yigeze igaragara ku ruhande rwa RDC, ahubwo Kinshasa yakomeje ijwi riremereye n'amagambo akomeretsa n'imvugo zongera umwuka mubi aho kugabanya amakimbirane. Abakurikirana politiki yo mu karere bemeza ko ubu buryo butigeze butanga umusaruro ugaragara uretse kongera urujijo n'amakuru atanoze. Aho gushyiraho ibisabwa bishya bitari mu masezerano, guverinoma ya Kinshasa isabwa kwibanda kubahiriza ibyo yamaze kwemera ndetse ikagaragaza ubushake bufatika bwo kubaka amahoro arambye. Reka dusoreze i Goma hari kuvugwa ibihuha by'uko Vice Guverineri Wilimanzi Ngarambe, umwe mu bayobozi bakuru ba M23, aho inkuru zabyutse zicicikana ndetse zanahereye nijoro zivuga yuko
yaba yatawe muri yombi mu gihugu ca Canada, we yari yagiye yitabiriye isinywa ry'amahoro hagati y'ibihugu by'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nawe yabyutse abinyomoza avuga yuko ari Kinshasa, ahubwo njyewe ndi Kinshasa, nubwo mwe muvuga ko mfunzwe ariko njyewe ndi Kinshasa. Ahubwo yongera arababaza ati se igice cy'ubundi bwonko cyagiye hehe? Ati mwebwe ni gute muvuga ibintu by'uko nshobora kuba mfunzwe muri Canada kandi njyewe nzi ko ndi ku butaka bwa Kongo ndi Kinshasa. Ibyo rero bikaba ari amakuru yakomeje kwihwitswa avugwa yuko ashobora kuba yafunzwe ariko nawe abyuka abinyomoza. Rero mugira amahoro n'umugisha, mwari kumwe na Nkomezi James, iyi ni Kabara TV1. Turakagaruka ariko kandi tunabasaba gukomeza gukora subscribe, like ndetse na comment kugira ngo dukomeze kuzajya tubana amakuru tubategurira. Mugire ibihe byiza.